Umuryango mugari wa Harvest Bible Fellowship Rwanda ukwifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Kandi tubaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryanjye n'umuryango wawe, itorero ni umuryango. Intego nkuru y'itorero ryacu ni uguhesha Imana icyubahiro, dusohoza inshingano nkuru twasigiwe na Kristo mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Kandi dufite inkingi 6 twubakiyeho, ariko inkingi nyamukuru ni Kristo. Inkingi ya mbere, tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Inkingi ya kabiri, tuzamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu. Inkingi ya gatatu, twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Inkingi ya kane, twamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo dushize amanga. Inkingi ya gatanu, dukuza abizera mu ijambo ry'Imana. Inkingi ya gatandatu, dutangiza amatorero hirya no hino ashingiye kuri Bibiliya, dukomeza guhesha Imana icyubahiro. Intumbero ya Harvest Bible Fellowship Rwanda nuko umuntu wese muri twe aba umwigishwa nyakuri wa Kristo. Uramya Kristo, ugendana na Kristo, kandi ukorera Kristo. Ushaka kumwe mu basaruzi, utera intambwe 3 gusa. Intambwe ya mbere ni woteye uza guterana natwe. Intambwe ya kabiri, urahaguruka tukwakire mu bashyitsi. Intambwe ya gatatu, nyuma y'iteraniro abanyaruguru barakwegera bakakwereka kuganira n'umushumba. Nyuma y'ikiganiro mugirana agufasha kumenya umuryango ufatizo ubarizwamo, cyane ko umuryango ufatizo ari ryo rembo rikwinjiza mu muryango mugari wa Harvest Bible Fellowship Rwanda. Umwaka wa 2024 wari umwaka w'intsinzi no gukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho. Wari umwaka wo gusanirwa no gusubizwa ibyanyazwe n'ibyangijwe n'umwanzi wacu. Wari umwaka wo gutoneshwa n'Imana no kuribatirwa umwanzi n'abambari be bose. Kandi ntabwo twarwaniraga intsinzi, ahubwo twarwaniraga mu ntsinzi ya Kristo. Niyo mpamvu umushumba wacu nawe afite ibyo kubivugaho. Yesu ashimwe, bene data, dusangiye byose, dusangiye agakiza, dusangiye ibyiringiro, dusangiye umwami Yesu Kristo. Nagira ngo mbasuhuze, mfate uyu mwanya nshimira Imana yagendanye natwe muri uyu mwaka wa 2024. Nukuri twabonye Imana muri uyu mwaka. Uyu mwaka watubereye umwaka w'intsinzi mu buryo butandukanye. Uyu mwaka watubereye wo gukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho. Uyu mwaka twabonye dutoneshwa n'Imana. Uyu mwaka Imana yakoze ibikomeye. Ndagira ngo rwose ab'Imana yagendanye nabo, abo yagiriye neza, abo yagaburiye, abo yahumurije, abo yambitse, abo yatabaye, abo yavuganiye, ababonye gukora no gukomera kw'Imana muri uyu mwaka wa 2024. Twese rwose ndagira ngo mumfashe tuyishimire, tuyikomere amashyi, tuyivugirize impundu, kuko ari Imana ikomeye yagendanye natwe, ibana natwe, iriho kandi izahoraho ibihe byose. Nukuri Imana yagize neza. Abo kuri Kabumba mwabonye gutoneshwa n'Imana. Nyakiriba Imana ikomeje gukora. Mu minsi mike tuzaba tuhabyinira intsinzi. Byangabo, Musanze, ab'i Kigali namwe, Imana iratuzi kandi vuba izagaragaza imbaraga zayo. Ngororero, ab'i Kagano mukomere, ab'i Remera dufatanye kwishima, mu Bugesera iririma, ab'i Kayonza, Ikabare, seko nibagiwe muri Kongo, nyibagirwa muri Tanzania, Dodoma. Bwana sifiwe sana, Bwana amefanya kazi nzuri. Naona jengo lenu linaendelea vizuri. Abo muri Kenya, nabo muri Uganda, twese twabonye Imana igendana natwe mu mwaka wa 2024. Nukuri Imana yumve ko tuyishimye, kandi yumve ko tuyishimye tubikuye ku mutima, kandi tuyisaba kugira ngo ikomeze kugendana natwe. Ndagira ngo nanone mbonereho uyu mwanya mbifurize umwaka mushya muhire, umwaka wa 2025. Uyu mwaka uzababere umwaka wo kurushaho gusenga no gushaka mu maso h'Imana. Uzababere umwaka wo kubona imbaraga no gukomera kw'Imana. Uzababere umwaka wo gukoreshwa n'Imana n'ibindi birenze ndetse n'ibyambere. Imana izagendane natwe
izabane natwe kandi izabagirire neza. Murakunzwe cyane.